huyu hapa ambao tulikuwa na sasa tumuone anavuma na imadanse byake mkalemi na magrupe ya batoto ya batu, atui kama analombaka ruhusa kubabeba, atui kama anafanyaka nini. Pita media tulikuwa pita letu tunamuona, tunasema ifo tumuoji atuambie ni nini nafanyisha avume kucheza yui mimi anavuma mkalemi. Vraiment il faut itu kwanza na sie tuyue ukweli kutoka kwa huyu garçon, kwa huyu jamaa, kwa huyu bro. Ewa nije fresh mzee. Unakaza? Nakaza kabisa. Wow, wanjo one pin code. Ndio. Ushakuvuma mkalemi na imadanse byako. Bon, ushabambaka dawa ou bien? Vraiment non, c'est bamba dawa balo. Samba dawa hapana. Bamba dawa? Non, samba dawa. Donc ni kipaji tu. Tunasikia anasema gasha bambaka dawa, ana kipaji, ashabambaka dawa, ashawaka batoto ya batu, anaanza kufanya dance. Bon, sasa kuile madance mko nafanya Brown. Bon, maji gani mnatumikisha porque bantu wako Kongolo kabalo basha kuyua we. Donc tuseme kama bon, usiona kitu fulani. Kitu ukifanya porque mtu anakisupport, ni sherti akisogeze mbali. Sababu akisupport kitu, iko sawa vile wewe pale vile ukisupport kitu kyangu, dance yangu, inabidi ke usogeze mbali, pita media ipa, leki kila fasi yote. Donc na bafana ngo bote bapeleke fasi zote. C'est pourquoi mimi nasikilika na Moba, nasikilika wapi Mama Nono. Wow, na amuisheki kucheza dance, tunamionaka mnakoka baboy bakupakuliana mama chakula kwa anniversaire, kupakuliana mama chakula kwa mariage, mnafataka ni kula ama ni kazi mnatumika? Hapana. Donc ile ni kazi parce que wakati serviteur anakuya na kuservir, haiko sema ni boboy wala anakoswa kazi hapa. Ile ni kazi yake, donc anaheshimisha kazi yake. Oui, donc haiko sasa kufuata kula, maana ile ni service, iko deja mu service yake. Na anakuservir wewe unakula na una relax bien kabisa. Na ile mangomo mnavalaka mnalombaka mnauzaka. Ile tunauzaka ndo. Ni kuuza. Utalomba nguo nani? Ni kuuza mfa. Tulisikia sema mnaenda kuluwe kwa party, mnaenda kama mko mnalomba tricot ya blanc, na kule mnalomba ya blanc, kule mnalomba chemise ya blanc, mnavala mnapendeza na ngwa batu. Hapana, kwanza msanii donc anapasha kwa kwamba na kitu yake kwanza nonge kikwe na make ni niki. Hautaenda kulomba ulombe huko. Unaanza kulomba ingine ni noir sasa vile noir isha chui. Sio sababu yangu. Niko fresh. Ingaliki yote yenye kwa ngara. Hata lomba noir isha chui wala blanc isha chui hapana. Donc ni kuuza, unaenda kuuza mu premier make unauza OG kabisa tu ya bien. Na ile ma protocole mnafanyaka, mnaenda kufanya ma protocole kwa mariage ya batu, mafataka ni kula ndio. Sasa wakati mnaenda kule mnalipwaka ngapi batu wakitaka kumibeba mwa protocole? Okay, donc kuna waka bei ya groupe mzima. Unapasha kuleta ndio $200. Unapasha kuleta vile kisha ekipe yangu yote inaenda inaservir. Na mimi sikule iko lakini. Tutakula, tukose nini kula? Nilikwambia ni kula, wafataka kula. Wow, $200 kama kwa hiyo kushuka pale wangu. Mabasi mama bei ya kushushana pale. Oui, donc ça dépend de ma cérémonie. Pour ma cérémonie ya mariage, kwa cérémonie ya anniversaire, kuko masombe, donc unaelewa vile. Donc masevre ngine atani kubilio bile bya prêtre bile banga bana louer bale ba protocole pour que kusiwe bale ba voyu basilete makelele. Oui, ndio kisha kwa vile. Les jeunes leaders amwishi mambo ya protocola, mnafanyaka na mnafanyaka na ma challenge wewe, ma video ma challenge ma chanson ya basanii mbalimbali. Alors ile ma challenge nayo inakuwa payable. Oui, ndio. Ile challenge inakuwa payable kwa sababu deke msanii fulani anaweza penda donc mfanyizie challenge. Inabidi ke akulipe. Donc hautafaa tu challenge tu kwa bure hapana. Kwa sababu ni kazi. Deke una réfléchir mawazo yako mu chanson yake, unapenda kufanya kitu fulani pour que kitoe kia mzuri. Donc hautafanya tu, donc ulale ulamuge tu unaenda kufanya dance hapana. Dance ni maisha na dance ni kazi. Inabidi kia akulipe, akufelicite mkenye huko na